Haga Jingïalang juga sang Voice of the People Party. Kabalong mentakasi ke arfulai tarik undai luar arajar arfusau hamadan UUP orksau Pynursla. Kaseng kalai ke Kitbok Kitrwiang yang bak Prestone tensong MLA jangka Pynursla mereka juga poru sembut menteri rang bak kajala udah nemtah apa yang kejing syak sumar namar kejing shitam. Yang ini kejing kran Kitbok Kitrwiang yang bak Prestone lakan da presiden jangka parti ubak adan mila basamai. Ibarat mereka pergi Prestone nam tak parti hari ini kita Islam kita no hari ini kapor nagadang ka jungi ban nagadang ka junga shimet yema kran da ayo ublay ubladan mereka hari ini ada tinji kom ka parti ubladan mereka ini VPP kom Jingïalang jangka parti ubladan ublaker ubladri ublasumar Wala pula ini lagi jima lagi jemsau lagi jimpang lagi jimshidom. Baru wala terku yang kaba nila ya nanti hari ini kita senam. Kejimuan kejungi hari ini kapor kabang ban ai kublai ya ki pajba non kersan kita kejungi nagane ka Pynursla constituency. Kumpala penpamane di Basham. Bagani ke constituency kalai hadu khatnyo jar khandai spa sampusau. Lesi ke bawah penengok nama kadai ke konstituensi ke badon ke kanam berkata kanam kalong bayangan ke konstituensi namikmat da Deputy Chief Minister jong ke Jela Meghalaya kani kami ke sini ke wangi ye keren ye kiai ngiwan tang manai kublai ya wangi rumwe ke konstituensi kum ke parti iso kuaru Barai ke Kitbok Kitrwiang ya MLA jong ke konstituensi ubolong Deputy Chief Minister badan meta apne ke jistom ni Kitbok ke parti bau nyo no ye ke met ke pat ke bakot ke bakia ko kipat ba ni